Momci, dobro jutro. Odlično, Lazare. Kako ide? Dobro jutro. Sve dobro? Ja sam Lazar. Smo spremni malo da vidimo kako izgleda sve ovo na terenu. Uvijek sam znati željan bio da vidim šta vi to radite. Uvijek. Koliko imamo otprilike do gore? Nekih 10 minuta vožnje, jel? Tako otprilike, tako otprilike. Kad god idem negdje u prirodu, najbitniji dio moje opreme je puna baterija i pun signal na telefon. Ovaj uređaj je mozak bazne stanice ili baseband, a ispod njega je uređaj koji služi, ono što je Vesko pomenuo, da je najizazovnije bilo za ovu baznu stanicu, a to je prenos. To je uređaj koji obezbeđuje prenos sa ove bazne stanice na kišmu mreže, a onda do kora ili jezgra mreže. Znači, složen je put od instalacije ovoga da mi možemo potpuno opušteno da komuniciramo. Možda ne umijemo dovoljno da cijenimo koliko je lako imati signal. Ko malo više zna o ovome, zna koliko je složeno. Ljudi nekad često uzmu zdravo za gotovo pa kažu a 21. vijek nemamo signal, nije tako lako obezbijediti signal, treba sve ovo što smo pominjali obezbijediti. Oprema je kompleksna, složena, to su vendori ili proizvođači koji izuzetno cijene svoju opremu pa nije ni jeftina, tako da je sve i kompleksno, a nije ni jeftino baš. Više se neću ljutiti kad signal malo oslabi i sad mi je potpuno jasno kako stvari funkcionišu. Mi ovdje imamo u ovom kabinetu bijelom imamo opremu koja služi da signal koji dolazi od jezgra mreže i preko prenosne mreže dolazi do ovoga signala, te podatke, da zatim preko radio jedinica i antena emitujemo i obezbeđujemo signal mobilne mreže u ovom dijelu Crne Gore. Mi imamo 2G baznu stanicu, 4G baznu stanicu i 5G baznu stanicu ovdje. Nemamo 3G, to smo ugasili jer te resurse koristimo za efikasnije tehnologije 4G i 5G. Svaki proces planiranja jednog ovakvog objekta koji se narodski zove repetitor počinje naravno u kancelariji. Koristimo softverski alat za planiranje, odaberemo 4-5 nekih pogodnih lokacija koje su dobre s aspekta pokrivanja i onda krećemo u obilazak. Naravno, ne može se svuda doći uvijek autom, terenskim vozilom, nego ima malo i planinarenja, što ovaj posao čini malo izazovnim, interesantnim. Kad se odabere prava lokacija, znači što treba uzeti dosta stvari u obzir, onda krećemo u realizaciju koja nakon toga slijedi. A to je imovinsko-pravni odnosi, pristupni put, napajanje same lokacije, prenosna tačka, naručivanje opreme, koordinacija sa državnim institucijama i organima, tako da proces je dosta izazovan i kompleksan za većinu od ovih objekata. Upravo ova bazna stanica, da kažem, sastoji se, vidjet ćete, imaju 3 antene. To su 3 neka sektora koja pokrivaju. Jedan sektor diju put Klisure, jedan sektor put Lubnica i jedan sektor koji je ovako za ovo najbliže okolno selo. I na taj način u tim predjelima obezbeđujemo kvalitetan signal, kao što sam već rekao, 4G i 5G signal i brzine koje su više nego dovoljne za ova područja. Kad smo ovu lokaciju planirali, glavni cilj je bio da pokrijemo put koji prolazi od Kolašina prema Beranama, zato što smo znali da će biti u toku turističke sezone dosta prometan. Samoga naselja Jelovica koje je, kao što vidite, dosta turistički atraktivno i za vikendice i dio prema Lubnicama. Tako da ova tačka nam se učinila dosta kao najidealnija
i zbog aspekta realizacije prenosa, koji je u ovom slučaju bio najkompleksniji, jer kao što vidite iz ovoga brda ne vidi se Bjelasica koja je bila prenosna tačka, nego smo radili neku među tačku pa smo tamo preko Lubnica uspjeli da realizujemo prenos. Kad planiramo imamo u vidu i puteve koji se tuda prostiruju i da te puteve također pokrijemo signalom mobilne mreže, kvalitetnim signalom mobilne mreže.